Hai menaze ting choma I zai hai menaze Zeme man sage klumdlei I awang riama namai kapai ke zi kreuze sna ting kum chana jang kaije kchum ba mai ting chua ke de rein sa Zeme kogine paulia gaira dlei Zeme man sa pau chu mage Zeme man sa kibo mlei nize chilia gai besam chuna ting chua gidei rein sa pau bige pau luai magba zaina pau kham magba gidei rein sa je hagigu Zeme man sa gidei rein sa paulia kakdai bige paulia dai gulei chi pau zegena haimana hagigu changbui tane pigara hange ranglia gaidlei anui nagamgu gdei ngora blam gene banai nagamgu gdei pipen chira blam gene NSCN manai government of India me mati magze ampau chudai gudlei je wasbir hussein ne plam je rang chi chakai dlei NSCN manai government of India mena anui nagamgu gdei pipen chira blam ge banai anui nagamgu gdei pipen ra blam ge teunchi magze bambe teunchi ra hange ngom pau dai rabze wang dai rabe kapai ke hizi inkai ji kat mai design New Delhi gena NSCN manai government of India chuna India ramgo government te kan sam khage ngom pau dai gulei jaka chudlei man sa pau menesa je NSCN general secretary twingalen moiwa ai anui nagam go gdei ngora blam gena government of India meze ngom pau ra hange wang darbe kapai ke hiji kreuses kui mai design top leader anui NSCN gap suitem ram zangolu je New Delhi that gudlei jaka chudlei national capital chipo jegena chuna anui nagam go gdei pipen chira blam gena India ramgo government te kan samje NSCN me ngom pau ka kadai bigya ma du khak le biga je dise I je teun chi chilra hange pazet gap suitem ran chi hange miklum lum gena haimana klum taugai jabam ra hange ai Zeme man salam gena nangnui haimana je chi ba gai delei North East State Assam gene former Chief Minister Tarun Gogoi na rahang pe National Congress Deputy Leader Gaurav Gogoi ne Indiaram gu sam ka kibiki Lok Sabha gen janai summai ge saje chuna Manipur ge hazet kana kuki manai kim ka ge ka klebe ka vok ba pet beze mat tus du dise ibe wang dai ramak lei zaka chudlei halui chi mang maramena police jane sipai maramagu gimi chi lak suruk jane gimi chang suruk haga te ti bramze te wang gai dai lei makti jana mat tus du chuna Manipur ge hazet kana ka ge ka klebe ka vok ba pet beze dise ibe wang dai ramalei zaka chudlei Zai Gaurav Gogoi ne saja Manipur ge kaklebe pet blam gene hluchi mang marmene spy mass security forces maramgu gimi chi jana gimi gi ki je teitati bramez ne chuna hazet kana kage Manipur ge kaklebe jana kakvok ba pete je bamdlei je kachudlei zai gimi jana pchir ma gi ki je teitati bze te wangdai magze jana hazet kana ku ki manai inki me kage psui te marame kage ngom po magze state gen dai gumze disi ibe wangdai ra lo jana Manipur gu chief minister and Biren Singh pe reigidu kime zane ku kime pnui sui I maglei zaka chedlei pata te pe reigize zach pau pe reigina hazet kana kage kaklebe kakvok ba pet bizaning tinge wang chikam lag zabamze India ramgu Union Home Minister Amit Shah Manipur gu chief minister and Biren Singh je parliament sam ka ki bikige sabgu bezdu meaning dawlak lei zaka chedlei za Independence Day ka hangi be maige India ramgu prime minister Narendra Modi ne New Delhi Red Fort ge salya basam Manipur chuna hazet kana kage kaklebe kakvok ba pet bize disi ibe wangdai dele ka chebes du krasa dele ize ka chedele matetus du hazet kana kage chuna Manipur ge kaklebe pet bize disi ibe wangdai ramale ize ka chedele puni kinga dime relief camp ge ba me mina changrek srog mze ngom po mag zane ngamak zane gimi mrorme Manipur ge kaklebe pet blam gine security forces spy magu changsurya zaina pechi lak hagate tibze te wangdai ne lei makti zaina disi ibe wang ramalei je National Congress MP Gaurav Gogoi ne kachedlei Zaina North East State Nagaland Rules Committee gu Chairman Saringang Long Kumar ne saja Rules Committee gu meeting rozen chonai paike zikrevjet said rimai higi in chat kana hige pe bam Nagaland Legislative Assembly Secretariat Kohima Committee Hall ge bam gu lei zeka chedlei chipo zigena Saringang Long Kumar ne committee members malai ne je ai Rules Committee gu meeting robam ge changlak bate magje wangkam gaira hange rangai zela muilei
Zane North East State Assam ge Assam Police mene Assam Police temra me penui dum diba zane penui pum kredbe teun chakira hang zane teun chei kira hangge pikeuting ke chum pegai be loiga dibe chai suije chuna penui pum kredbe zane penui dum dibe teun cha ke ni me zane teun chei ke ni me ka chebze BMI test zanai sumai ge teu chu dele za ka chedele za Assam Police mene penui pum diba zane penui pum kredbe teun cha ke di me teun cha ke ma me ka chebe BMI test zanai sumai ge bam himro zemingyo aigumbige state ge test pi dele za ka chedele za chuna Assam Police mene Assam Police mrame penui dum diba zane penui pum kredbe test pi be BMI test ting kum himro gene pangkang koramze te pi dele za ka chedele za police Assam Police me penui ting kum himro gene pan dei ko le design na penui ze penui pum diba zane penui pum kredbe teun chei kyura hang zane teun cha kyura hang ge pkeuting ke chum peidai guri le za ka chedele za IBMI penui pum diba zane penui pum kredbe test te wang bige teun cha mak zane teun chei ke ma korame zudua dergong training center gene special training ze peidai gule za ka chedele za ji dergong training center ge special training pegai dai be je penui pum chei ke so mak zane cha ke so mak le design apnui tabam gene lupen udele za ka chedele Assam Police tabam pum gene za Assam Director General of Police GP Singh Assam gu DGP za IBMI test te gai be za luai dele zane pa kampedele za ka chedele Zai Libya kadai capital Tripoli ka chibam ge spike na kage kaklebe ka vokbe kdibe pet begine chuna mina hang kaises na me chai dele zai na mina hai ke ze hang sro ma ka zam le ze country emergency service statement ge lia gai dele Zai Libya kadai Tripoli ge kaklebe ka vokbe spike na kage kdibe pe blam ge CNN mene sa ze tetibe hamama ge commander of the 444 brigade Mahmoud Hamza Kachebepe Tripoli main Mitiga airport bete rahange Kazbam bloge Libya Tripoli go spy mene nimni be bizigene kaklebe kakvokbe kadibe pedle iza kachedele The Indian Meteorological Department IMD mene saza India ram bam ka cham jana kevne ze northeast state ge tingrui beze wangdara bak paike zing kai ting kum chana ze kai ze ka chumra ka changba ting ze rui changule ze ka chedele Zana Eastern Ladakh line of actual control ge pating ke ti mene China mgu spy me banai India mgu spy me kage kede in deulam gene kaklebe kakvobe pet beze ngom pau kamak zibam beze ngom pau dai ra hange China mgu spy me banai India mgu spy me kage hazogai kakdai dele iza kachedele za Eastern Ladakh line of actual control ge spy me kana kage gden de lamgene kaklebe pet lamge round pakreuze skui ngo kampo bigidu sj sankar ne du hazo gaidele ize kachidele ngom po ka dai biga ai standard the line of actual control ge China mai India mgo spy ma kage gden de lamgene kaklebe pet bize mpaun chi ra hangeze ai gena na mai ka pai ke zi kreuze snating kum chana zen kai ji chum ba mai ting chwa ge de re insa po biza loi gaidele pi gai zain king gai ni milei ne ze to dele